Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Kumusta ang tirik na? Okay akon. Kaya't kon ti agawid. Diyak kaya't ti agbayag dito ospital. Urayan talangan ti baga ti doktor mo. Surutin ta ti anyaman nga ibilin na. Taparay ti pagsayatan dayta. Pasensya kan kanya ka. Nagado ko mati mabalin mo nga aramidan. Ngambambantayan na kun dito ospital. Anya ka kati? Saan man natila pang pananutem? Gabriel. Napatag ka unay kanya. Ayayatan ka. Isa pakaragsakak nga raw ti panangasikasok kan ka. Sofia. Gabriel, insagana kong dagiti kawas mo para iti sasarat mo iti opisinam. Anya ka kadi? Saan ang masapol nga aramidom dayta? Takabailak nga asikaswan ti bagik. Amumat ang makapadakas kang katiagbanog. Kabailakmat. Kan maysa, saan ang nadagsan dayta nga aramidan? Insaganak laang mat dagiti kawas mo? Diyak ngamin kaya't amarik na nga inutilak. Ngawan serserbik. Nagkunangawan sirsirbim. Sika talaga. Tila pang pananutam. Kinunakmaten, napatag kaunay kanyak. Isuadi mo kumapampanunuten nga awan ti sirsirbim. Agyaman na kiti kinasaya at mga asawa, Gabriel. Nariknak ti kinapatad ko kan ka. Ba nag-ajak pulos nariknay ti... Ala, sana na kumpormi na litan ti pampanunutem. Diyak kaya't nagpanunot ka iti makapasakit lang itirik niya. Gabriel. Alala, agtugaw kakit dilitan, tasya kundi mangidasar iti pamigatanda. Bayamon, tati babaunan ti mga ramid iti dayta. Agrobot kakit din, tasumrag ka pa'y iti opisinam. Nasa papaymat, isungad daw pa iti gundaway ko ang mga prepare iti breakfast, ha? Mami, umay ka din ni Daddy ita? Isumat ti kunana anak ko. Anya nga oras nga umay? Miss ko unayan ni Daddy. Basta orayin ta anak. Awan ti eksakto nga oras ng imbaga na iti umay na. Ang mga no saan man na matuloy nga umay? Mabang gusto man ng tinluto ka meriendana no sumangpet. Anak, Sapay, sinusuro ka talaga tagbik, Mami. Naglain ka kami ng mangisuro. ha? Ha? Mami, tilugan lagi din ni Daddy tinagsardang iti batog. Yehey! Andan ni Daddy! Oo, aginayad ka Ryan. Amang ano may tiklub ka anak ko.
Mm. Oops. Nagdagsenan ti prinsipe Nagbit adi makkel. Oray, tay strong kamat, daddy. Kabailan naklatabag katen nga oray big buya kon. Saan mo nga minabibiitan ti dumakkel tapno sa anak mo't amabiit alumakay, ket mabagkat kalatta. I miss you so much, daddy. I miss you so much to, anak ko. Apay ngay talamanan ngay may ka. Inaldaw akailiw ka nga rakupen ken makita. Inaldaw ngamin nga umay ka dito'y balay, Uno saan? Agyan ka dito yan. Kwa, Gabriel, Ryan, umunag kayon. ay ayaban natan ni mamim. Sumragta na nak. Kuma, kanayon tayong magsasama mga nakastoy. Ryan, anak ko. Anak ko. Daddy, mabalin ka da kargam tipinggan ko iti kanak? Ay, wala. Day talaga yam. Mabit lang Karga aktipinggan mo. At day ta. Thank you, Daddy. Aywan, siyak din ang aramid iti dessert tayo ita. Agpaiso? Kabalamon ti agaramid iti dessert asiksi ka? Tinulungan nak ni Mami ang nag-bake, Daddy. Kasta? Sigurado anay mas ti dessert nga naramid mo. Taday ta ti paglaingan ni mamim nga aramiden. Naimas ti luto ni Mami. Amin alutun na, naimas. Sika talaga. Ubingan ka pa ilaang ng amuna ko napasablugan. Agpay sumot ngamin, Mami. Unmat nga min, Bella. Sana pa sa blog ni Ryan dayta, tatalaga na laing kang agluto. Alawanan. Mangantay yung harudan. Lumami isang timakan. Okay, mangantay nga rin. And they live happily ever after. Ay. Anya, nagustuhan ka dimot lang ti binasak para kang ka? Daddy, nagmayat tagdangan mo si katagi basbasa. Nagmayat ko na magsasarunumot ng tisuyab mo. Makaturturog kan sa amat Daddy, makaturturog ako. Hagkapay sige anak, hag mo pa ni daddy. Bayat ti panagdayeng ko tapno may mas mo ti maturog, ha? Sige, Daddy. Hagka, tapno mariknak no bumangon ka. Ang mga numaringa, katawan ka man ni ti abay ko. Sige anak, ara ko pa naglata. Nakain-inosente di anak ko. Kasla madardar ti pusok. Bayat ti panang mat-mat-mat ko iti pan naturog na. Anak, pagawanan na kadagiti pagkurkurangak kang ka. Pagkawanan na, no kanayon nga awanak iti sidong mo. Pagkawanan na, no tunggal makariing ka, nga awanak iti away mo.
Nagsakit. Para kanyak ni sitwasyon. Amok, asikat at adang apektado. Gapoy tinaramid ko. Sabay ko ma. Tamawatan nakto iti panagdakkel mo. Kaya't kumana ka na yung nakngaadda iti sibay mo. Ngam, gundaway mati kalaban ko, anak. Sige, anak ko. Umanaw manan ni Daddy. Bye, anak ko. Agpakada akon, Bella. Sige. Pasensyakan. No si kaamin tinang ibaklay iti responsibilidad iti anak ta. Pasensyakan kadagiti pagkurkurangak. Amok akurang ti panagkidaw ko iti pasensya kadagiti amin na nagkurangak. Kan nagbasulakan ka. Ulit-ulitak ti agyaman. Kapoy iti kinaman nakaawat mo. Di mo impaidam ti anak tayo ti laksid, ti panangalilaw ko kan ka. Ara-aramidag ti amin para iti anak ta Gabriel. Uray umukuok asakit ti marikrikta. Akatukad ti tunggal ka nito makikita ka. Bella. Ngam mo. Amok man agasapulan na ka ti anak ta. Kasapulan na ti presensyam. Tsak mo't mabalin nga ipaidam ti kuntaway a makita. Kan makadan na ka iti oray a pagbitla. Pakawanan nak, Bella. Ning kabil kayo nga aginay tinarikot a sitwasyon. Kanayon nga kidawak iti pamakawan kan ka. Nupay sana na mabaliwan ti taray ti amin. Nga uray maminano pa iti panagkidaw ko iti pamakawan. Kas iti nakunak. Aramidag ti amin para iti anak ta. Nawaya ka nga umay ditoy. Gapuman lang kan kuana. Bella. Sige. Mapankan. Kaya't konti matulog. Amok nor urayan na kan ni Sofia. Sige. Apa niya itala si mangpet ka? Apay anak karingkan kat parbangon pa'y laeng. Iturog mo pa'y. Diyak nakaturturog anang ururay kan ka. Nagkapom ngamin. Kwa. Imbagak matangkan ka, amaladawag nga gawid. Saan ka di? Gabriel. Aday na si Kasok may papaniti business. Kaduak ti may sa business partner ko. Gabriel. Sige, maturog ka pa'y.
Ryan, apay nagsangsangit ka, anak. Kasano? Nakaringak mananyawan ni Daddy ti abay ko. Anak ko. Abay nga minagkanayan na pumapanaw ni Daddy. Abay nga minasanag yung dito'y balay. Kaya't mo ka din tinangan? Nagluto ako iti paborito na breakfast. Manjak! Ni Daddy ti kayat ko. Mapantay tayan ni Daddy. Mami! Anak ko. Pasensya ka na saan ang mabalin ang mapanta iti ayan ni Daddy. Apay nga min, Mami! Maawatam to itong tumakil ka, anak ko. Basta sana mabalin ang mapanta iti ayan na. Saan na takadialag ni Daddy? Isuwa ka na yun ang pampanawan na ta. Anak ko. Mami! Love na ka ni Daddy, anak. Ipatpatag na kaunay-unay. Apay nga rin takanayan na pumalaw. Apay atong kalpaturugan na. Kadya kong maringan ni Dagsapa. Apay, Mami! Anak ko. Nagadun ti saludsod ti anak ko ajak kabaulan na sungbatan, tata. Ay, Diya ko na mo ti aramida. Tunggalag damag. Kapoy ti sitwasyon mi. diyaga mo ti sawa kanak ko. Basta ti makunak, agbalin kalataan nasayaat nga ina iti anak mo. Tatang, Tunggal makikita ti sitwasyon nyo iti apo ko. May palagip magkanyak ti napalabas. Isunalahin ta nagduma a sitwasyon. tatang. Basta, agbalin ka lang anatibker, anak ko. Amo ka kabailam ti amin? Ipagpagapumanlaeng iti anak mo. Ikagkagumaak mo, tatang. Iso na lang tadyak amo ti aramida kitay. Tadyak mapasardeng agsangsangit ti anak ko. Naimbag nga ron, tana iturog naan. Ryan, bumangon ka na, anak ko. Itay pa nakaturog ka. Malaman. Ha? Ryan? Anyat mapaspasamagkan ka. Ha? Nagbara ka, anak ko. Ayat ko ti mapanitayan ni Daddy. Mapantan, Mami. Ryan, anak, saan na mabalin? Daddy. Daddy. Anak ko. Mabit lang, ha? Mabit lang. Punasan ka itinalamis adanom. Tapno bumabati guri-gur mo.
Nasaya at mata nasapa ka nagawid ita, Gabriel. Nalpas ko nga minanasapa dagiti trabaho ko di opisina. No kasta, solo ka itan, Gabriel. O na, awan mo tantiam mo kasabali papanak. Mabitlaan ta kita at tumawawag, ha? Sige, tainak mo't isagana ti pangrabyanta. Kaya't ko asyak ti mangisagana, ta espesyal para ken ka. Ala, sungbata mo ti awag mo. Okay. Anya ti mapaspasamak, Bella. Apaya nakahawak ka. Amok ngamin nga dasana na sayata na pasamak. Tasan ka nga umawag no saan nga importante. Gabriel, adda kami ita diti ospital. Anya? Saan mi ang mapababakin ni tatang tigurigor ni Ryan? Iso nga inyag min dito ospital. Si kalata na kanayon ti awagan na. Iso adya kun amo ti aramida. Kapilitan nga inawagan ka. Sige. Ibagam sa din ng ospital tayan nyo. Umayak adagos dita. Rumarak, Bates. Ha? Kunak man awanan ti aramidam. Iso nasapa ka nagawid. Ang kwa, adda saraka ka kliyente. Itakano ti available time na. Ustumat nga awanan ti aramidak, iso rumarak langan. Sayang mat nag-back out ti kliyente. Sayang. Sapay nang isaganak iti paboritom. Kunak no makasango ka itan nga ag-dinner. Pasensya ka na talaga, ha? Sige nga ron. Mapan ka ni ti meeting mo. Sayang mo't ngagpaiso nag-back out. Dayjayan ti kotse ni Gabriel. Sabali at talaga ti agparparik na kanyak. Sabali at talaga ti madmadlaw ko kankwana. Dakkel ti panagtalag ko kan ni Gabriel. Ngam sabali ti marikrik na. Siya kun ti mangmaneho iti kotse. Surutak ni Gabriel. Sabay uman, tadi na madlaw ti panang sursurot ko kankwana. Anya ti kaya tasawan da ito ay. Ospital tinagsardangan na. Kunak man no da meeting na. Ha, dayjayan. Nagdardara sa simra kiti ospital. Surutak ni Gabriel dita ospital. No kabagyan na ti adda dita. Apay adi na impakta ka mo kanyak. Pasensya ka no inawagan ka, Gabriel. Diyak ngaminan amo ti aramidak. Si kalatan ti sang kaawag ni Ryan. Awanan niya man na. Kumusta ni Ryan? Si Marantan, itay imbagak nga umay ka ditoy. Katurturog na laang. Nakakaasim at anak ta. Ha? Amang ano ti Dr. Daytan. Umunag! Gabriel? Oh. Sofia. Anyat aramidam ditoy.
Saan ka di asyak ti rombang agdamag? No anya ti aramidam diti ospital? Apay ang naglibak ka kanyak? Anya ti kukuom ditoy? Kapin anong ti na ospital? Ha? Daddy? Abdakan? Daddy, ti awag kan ka ti ubing. Sofia. Asino day ta babae, Daddy? Anak mo day tanga ubing. Gabriel, Agpalawagak. Wan? Anak-nak ni Daddy? Iso ni Daddy? Anak, Sofia. anak kiyo, iti day ta a babae. Sofia. Agpalawagak. Nabayag kaya man alilawan na, Gabriel. Manangalilaw ka! Ayop ka! Sofia. Daddy? Asino day dya babae? Apay nga agsangsangit apim manaw? Kan apay nga ungat? sige Gabriel. Surutan ni Sofia. Siya kundi makaamoy ti anak ta. Daddy, saan ka pumanaw? Dinak manan panawan. Ryan. Ryan, anak. Adabiit asikaso ni Daddy. Ang mga nusan manan nga agsubli. Agsubli ka na. Adala na pateg nga si Kaswa. Sige, Bella. Siga pala ti makamo ni Ryan. Sofia, mabitlaeng. Di ka pa'y aglugan iti kotsem. Agpatingga ka lang di ta, Gabriel. Dinak asit gana. Sofia. Anya ti basul ko. Apa yan naaramid ni Gabriel ti kastoy kanya. Anya ti basul ko. Sofia, agsarita ta kuma. Anya ti basol ko kan ka. Inayat ka, Gabriel. Sigala ang tinangipaayak iti amin ko. Kunak no na iduwa ka iti ama ka nang baybay akada kami iti inak. Kunak no dinak pasakitan. Impaay ko amin na panagtalag ko kan ka. Ngaman niya daytoy anaduktala. At dagaya man anak mo iti sabali a babae katakalan. Nagbayag kaya malipliputan nak. Pakawanan na. Sofia. Pakawanan? Pakawanan lang ti amom nga ibaga. Pinagtaltalkan ka, Gabriel. Pudno asan ka may payan iti anak kapo iti kasasaad ko. Ngam saan umdas day tarason tapno liputan nak. Awan di nagdumaan nyo iti amak. Natay ti inak nga awan iti sidong mi. Damas pinili na ti sabali a babae ngamda kami a pamilya na.
Kunak na ay-ayatan nak. Saan magkayam? Ayatan ka, Sofia. Katina ti anak mo. Ay-ayatam ka dimat, ha? Oh, apay di nagsumbatan. Ay-ayatam ka dimat, tina ti anak mo. Sofia. Sumbatan na, Gabriel! Ay-ayatam ka di dayjay a babae! Aklunig, Sofia. Diyan na yunan. Di ba naglibak ko ka? Inayat ko ni Bella. Napatigmat kanyang ti ina, ti anak ko. Ayop ka! Sige. Sige, Sofia. Nawaya ka magdirdir. Itirupak, ititumpa. Naipapas mo tinalaos. Asakit, tinakam mo kanya. Gabutan mo. Urean niya pa iter aramidek. Dito maagasan ti sakit amarikik na ngayon palay ko iti kaugap. Pagharap nasyakan ti ay-ayat tama. Sofia, Houston, ang mga ano niya pwede mapasamakan ka. Kastam, di kayat musan ka di. Di mapukawak on. Tapno nawaya kayon, iti babae. Saan? Saan napot no dayta? Putno! Nabayagan nga wan relasyon migan ni Bella. Manipod na amuan natin pa nanganilaw ko kanang kuwana. Pudno nga kita kami. Ngam para laingin, iti anak mi. Di mo isakit na niya, babae. Saan ang mabalinday to'y, Gabriel? Kukwa ka lang. Awan ti sa bali ang makatagikokan ka. Nga uray pa iti anak tiyo iti daijaya, babae. Kukwa ka lang, Gabriel. Sa anak to may paday ti ina ka pinanawan ti amak. Oray ti anak mo. Saan na kanto matagikwa? No kasapulan adalusak dagiti rugit iti dalan ko. Aramidak! Siyak laing ipasakitam, Sofia. Di mo niramraman dagiti agina. Nang runa ti anak ko. Aglunag amin ang nagpasulang. Ngem, jak itulok adang ram dagiti agina. Nakasagana ang mga klon iti panusa nga ipataw mo kanya. Basta siyak laeng ti aglakam. Di may ramraman dagiti agina. Ayop ka! Ayop ka! Patayag dagiti nga gina! Kukwa ka lang, Gabriel! Kukwa ka lang! Nawatam! Anak, mabalin mo ti rumari ti ospital. Agawid tayon. Ngam saan lata nagsubli ni daddy? Saan nakalab ni daddy? Ryan, anak ko. Kunak no labnak ni daddy? Ngam saan matgayam? Umunag. Kumusta ni Ryan, Bella? Nasaya atan ti kasasad na. Makaruwaran ita diti ospital. Nasayaat ni Erno kasta. Apag iso ti umay ko.
Matulungan kayo iti iruruwar na dito ospital. Itulod kayo nga gawin. Mike, adon nitaktak mo kada kami nga agina. Nakababain pa ikit din kan ka. Anya ka kadi. Pakaragsakak tar aramidag kada kayo, Bella. Amumot anapatag ka unay-unay kanya. Naimbag ka ba, Tito Mike? Kanayon ka nga da. Ngam ni Dadik, manmanong agpakita. Ha? Awan siguro ti serbiyo kan kuana. Kasta ngamin na talaga, nawan ti serbi miti may sa tao. Ngam di ka agda nagrayan. Tadak man, nga ore awan ni Dadim. Mike, di ka kumawat agsawi ti kasta. Saan anasaya at adenggan ti anak ko dagit ibagpagam? Agpay sumot namin, Bella. Saan kayo anapatag ka ni Gabriel? Takasano? Adamot sa bali nga sa asikasun na. Saan ada kayo ti priority na? Ha? Sumardeng kan, Mike. Pagbalbalinom lang ang martir ti bagim, Bella. E din to ta naglawag mo't at saan nakangainayat ni Mike. Inanakan na kalaan. Anak lang ti kayat nakin ka. Ta saan ang may payan iti anak ti asawa na. Mami? Pumanaw kan, Mike. Saan da ka akasapulan? Diyak kinid daw ti panang tultulong mo kada kami. Bella, Anyat mapaspasamak dito eh. Bastos dito at tao tatang. Bella, pakawanan na ko ma. Pumanaw kan. Mike, pumanaw ka kumapilain. Pangasin. Nagadula nga rudan ti pampanunutag. Ngam ni nayunan pa lang DJ a Mike. Anak ko. Mami? Puno ka di asaan natalab ni Daddy? At sa bali nga asawa ni Daddy? Ryan, anak ko. Apo, Apay nga dati sa bali nga asawa ni Daddy. Di mat sikat asawa na, Mami? Iso nga anak da? apo. Narikot yamin. Isaadi mo pampanunutin ti na ibaga ni Mike Itay. Diyak kayatan ni Daddy. At dagayam sa bali nga asawa na. Ryan, anak. Apay nga da sa bali nga asawa na. Katanda ka mat nga asawa na. Apay, Mami. Anak, kas iti ka na yung ibagbagakan ka. Maawatam tumat lang ti amin. Basta saan ko mga agsaksakit tinakamukin ni Dadim, ha? Kauray adayo ti ayan na. Amok asaan ka maisinsinay ti panunot na. Amok adda kalata iti puso kan panunot na. Mami. Pasensya kan anak ko, ha? Pasensya kan. No saan ka na ipayan iti normal a pamilya. Pasensya kan. No nairamaraman ka iti narikot a sitwasyon. Mami. Lumabalin lang ko ma. Asyak lang ti aglakam iti amin. Basta saan ka lakit di ama iramaraman, anak ko. Mami. Basta na ito'y ti kanain alaglagi pamanak. Napatag ka unay ka na kami iti amam. Nakasagana kami kagsakripisyo para kan ka. Anak ko.
Mami, kuma, saan lang ato'y ladawan mo ti ararakupag ita? Kuma, si bibiyag kayo pa'y itiday di lola. Barang numaksayang ti sakit, amarikrik na kita. Kuma, kasasao kayo ita. Nagsapan akmat ngamin a pinanawan, Mami. Kunagno na ito mga kitigasat yo. Kunagno din nagliputan ni Gabriel. Akasi tinaramid ti amak kada kayo. Nagbidutak kayam. Nabayag kayaman aliniputan nak. Saan na natungpal dagiti arapaap ko? Amang bukali tinaragsak kan kabukbuko da kapamilya. Tadyak lang arudan na ipaayan iti anak ni Gabriel. Liniputan nagpay. Sa bali a babae tinang ipaay iti kalkalikaguman na. Jak itulok, Mami. Jak itulok nga ibatin ak ngagmaymaysa. Kayat ko pa yan ti mapukaw. Ngam ti ibatin ak ngagmaymaysa. Ti kotse ni Gabriel dayjay. Mapanlakit iti ayan dagiti agina. Ti paltog ko. Sana mabalinday to'y kukwak lang ti asawak. Huwan ti asino man ang makatagi ko kankwana. Nga uray pa'y ti anak na. Dayto'y ti paltog ko. Nasaysaya at pa'y amatay kami ngagpadpada. Ngam ti panawan nak. Kanada kay nagaw ko iti puso kan atensyon na. Kukuha ka lang, Gabriel. Sa anak to may pada iti day di mami nga insukat ti amak iti sabali. Anak, kaguram ka din ni Mami nga aging kaita. Gapu iti naamwam, maipapankin ni Daddy. Saan, Mami? Di ganto pulos guraan? Gaputalap ka unay-unay? Ken, sana kayat ni Apo Diyos sa guraan ti Mami ken Daddy? Iswasan ko nakagura ni Daddy. Agyaman ang anak ko. Naimbaglakit din ta nasingpot ka. Nalaka ka makaaw-awat. Nagasatag-tagaskan ka tinagbalin nga anak ko. Kuma, agpakita latta ni Daddy, Mami. Kuma, agabay kami manan ang maturog. Ken kantaan nakbayat ti pan naturog ko. Miss ko ni Daddy, Mami. Anak. Ha? Mami? Ni Daddy lakit din ti damtang. Imay matlang ni Daddy. Yehey! Sabatak ni Daddy! Daddy! Ryan, anak ko. Pagawanan na ko, ma. Daddy, saan kayo nagsangit? Taurad dagayam sa baling asawa yo. Love kayo latta. Saan kayo nakagura? Ryan, anak ko. Naamuanan ni Ryan di maipapankin ni Sofia, Gabriel.
Anya, Daddy, oreda sa baling asawa yo. Love na kami latak ni Mami, ah. Love you latta ni Ryan. Kerry, kung hagyo latta ni Ryan no umay kayo, ha? anak ko. Uray di mo ibagaday ta. Uray di mo kidawen nga ipatag kayo. Itiinam, napatag kayo unay kanya. Nangrunakan ka, anak ko. Ipatpatag ka unay-unay, Ryan. Daddy? Gabriel, Diyak amo ti sawa. Nagasatak na tayo tinigudan ti bigdot. Anaarapin ko. Tagas kan ka tinagbaling nga anak ko, Ryan. Daddy? Karkas kan ka ti ina ti anak ta, Bella. No sabali ka lang ata. Ang mga nilunod kan inyadayon ti anak ta. Isa mabahinak unay ka kayo. saan ang mabalin nga ilintag ti bindot? Iti may sabay a bindot. Tanubag iklaang ti panunutak. Ti anak tamang tinakarkarong apektado. Amom nga idi pay laang. Saan a para itibagik ti kinidaw ko kan ka? No di ti para iti anak ta. Bella, Wow! Nagprintasan na kuya. Happy family. Sofia, Sofia. Anyat aramidam ditoy. Saan ang mabalin na ito? Diyak itulok asa bali di ayang tiragsak mo, Gabriel. Diyak itulok nga isukat na kadagitang agina. Daddy! Saan, Sofia? Di mo ipaturong iti anak ko ti paltog mo. Taan niya ti kayat mo, ha? Dangitang agina tiyang gragragsak. Idinto na ibati na ka nakakasi. Saan ang mabalin? Pukawak lang ang dagitang aga-agaw. Tapno awanan ti kay nagaw ko kan ka. Kukwa ka lang, Gabriel. Umuna matay tay tanga ubing. saan? Saan pangasi? Saan? Sige, no patayin ti anak ko. Patayin nakmatan, Sofia. Siyak ti unaam a patayin. Ta siyak ti nagbasol kan ka. Awan basol ti anak ko. Sige, paltugan na kon, Sofia. Tapno maipapas mo tinalaos asakit tinakam mo kanya. Gabriel! Anya ko lang tiraramidam, Sofia. Patayin na kon. Puntiriyam ti ulo. Tapno matayak adagos. Tapno maipapas mo ti sakit tinagam mo. Basta di mo tanguran ti anak ko. Ti inosente nga anak ko. Iti nga ito tinangiputukam. Iti paltog mo. Nyat mapaspasamak dito. Sofia! Sofia! Puko, tipuot na. Mabit lang. Bagkatek ni Sofia nga ipaniti kotse. Itaray ko di ospital. Sige, Baro. Tulungan ka amang ipalit ti kotse. Mami? Tatang, napabot ngan iti husto ni Ryan.
Ala, sumrag kayong dita balay, anak ko. Wan tatang. Ryan, umay kan anak ko. Sumrektan ni balay. Uwan, mami! Anya ka din dahi ti mapaspasama kiti biyag, ti apo ko kan anak ko. Nagrikot una yun ti sasaadan da. Kwintas dayta adda iti karuotan anak katumbaan itay ni Sofia. Ah, kasla kasingin ti kwintas ni Belia nga iidudulin ko. Agpadadalaunay. Lukatakman ti laket na. Tiladawan iti uneg ti laket. Isulatan. Dito laing tinangipan na kiti dayjay. Daytoy. Daytoy ti kwintas ni Belia. Anya ti kayata sa wanday to'y. Pasensya kay lang kuman iti napasamag itay. Tatang. Apay nga. Agluluha kayo. Anak ko, mapanakit di ospital. Kaya't ko makita ni Sofia. Tatang. Apa yan? Saan kayo amawatan? Kita nagito'y anak ko. Kwintas mo't dagita, tatang. Malagip ko dayta. Kwintas ko'y di ba sitak pa'y dayta? Indulin niyo lang, tadiyo kaya mapukaw ko. Ngam, may salang dayta kwintas. Apay adwamot tan. Nalabit na. Naragrag ni Sofia dahil tiyak kwintas hindi natumba. Nakita kiti, nakatumbaan na. Tatang, kaya't ka di asawan dayta. Dakil tiyatap ko anak ko. Agpala tiladawan nga dahil tulad tilakit. Dagiti pintas yun. Dagiti tiladawan nyo. Hindi kay paspas ngay kayo. Diyos ko. Nugasta. Nugasta. Dakil ti posibilidad na. Ang Sofia ti kasingin mo. Belia. Anya ka din na ito'y amapaspasama. Kamsat ko ka din, ipinasakitan. Gabriel, kumusta ni Sofia? Delikado ti sasaaden na tata. Kasapulan ti heart transplant. Tanakaron ti sakit na iti puso. Nga mawan pa'y tinasaraka na donor nga aging gaita. Diyos ko. Anya, Nabayagan ayal alikakak ni Sofia. Kadagiti kakastuyak ka. Lumabalin. Diyak kaya tapagsakitan dinakan na. Gapoy ti sasaaden na.
Ngam siya. Gago ak. Nagado kayo ang pinasakitak, Bella. Gabriel. Oh, Gabriel. Santilian ka diti. Ti apelido ni Sofia, idi balasan? Oo, tata. Nagbalinlaang a Baltasar. Idi nag-asawa kami. Sofia! Ti aswam, tinabayagin sa pulit ang kasingin ni Belia. Kanya dayo, ni Doña Estrella kanya. Anya, da kayo ti amana, akagurgura na. Akanayon nga ibagbagana, anang baybay akan kuwana. Sofia? Pakawanan na. Masyak tinakaigapuan. Iti pa naglanlaningit mo. Iti nakana. Pakawanan na. Nasyak akabsat mo. Tinangdagdag. Iti pan nakadadaal ti puso. Gapo iti nalaos. Asakit tinakam mo. Makawananag. No inayat ko, di ay ayatem. Jaga mo, Sofia. Jak inggagara di amin. Jak inggagara tinang pasakit kan ka. Jak inggagara nga gawin tiragsak mo. Pagkawanan na kamsat ko. Yan, anak ko. Nagdagsin iti biyang kong amayo. Iti sasadin niyo. Agpaimbag ka, Sofia. Kaya't kapaya makadan na. Itinapaot anak ko. Nagbayag nga nakarapap ko ti kanito apan nakakita ka. Tata. No mabalila ko ma, nga itid kong ti puso kan ka anak ko. Tapno, masimpulaeng ti biyag mo. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Makamulitan. Agpaspasara ka ngagsapol iti dono para ka ni Sofia. At ay tanti ko check. Musta ka, Gabriel? Mike, anyat ko kuha dito. Naggasat ka mo tanya.
Agasem, tadwa babay ti agayat ka. Ure amo ni Bella nga at asawam. Saan nakalatta ang maadaywan? Tanda anak yo anang itali ka na kayo. Mike agdardarasak. Napatag titunggal segundo itibiyag ti asawak. Sigurado itan nga amon una kang umita asawam. Ha? Mike, di mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Among kadaan na bayagan nga agayatak ka ni Bella. Ngamgapukan ka, iso at dinak pulos maayat. Numapukaw ka na. Awanan ti rason tapno dinak maayat ni Bella. Ay! Saan? Di mo ipaturong ti pagtog mo kin ni Gabriel! Pumanaw ka dita, Bella. Di mo asit ganday ta lalaki. Numapukaw day ta. Awanan ti parikot mo. Sumardeng ka mo't nagpakpakamartir kang kuana. May bawing tumot ng ti panagayat mo kanyak. Sana masayang dagiti panahon nga impapaay ko kang kagapulangi ti day ta tao. Ibabam ti paltog mo, Mike. Mike, saan pangasim? Saan ka asyam ni Gabriel? Ukaw mo kung day ta tao. Bella! Ha! Bella! Bella! Sana para kang katipala ti paltog ko. Bella! Ayok ka! Hi. Good morning. Anya ka kadi. Kabaala kon ti bagik. Napigsa akon. Saanon ang masapol nga ihag mo ti kanak dito'y silid? Kaya't kala nga pagserbihan sa Via. Agyaman na, Gabriel. Sipod na kapuutak. Kalpasan ti heart transplant operation ana isayang kat kanya. Kanayon mo tan ti panangas asikasom kanya. Di nakpay pinampanawan apulos. Impamaysam ti atensyon mo kanya. Sofia. Uwan gayam. Kaya't ko ti mapanidi Campo Santo. Anya ti aramido mi jay? Kaya't ko na ang asarong karantin na kaitanungan ti donor ko. Sofia? No saan agapukan kwa na. Nalabit nga uray siya katadaak mo tan ang nakatanom iji Campo Santo. Sigurado ka kadi. Ang mga no di mo pa'y kabaylan. Kabaalakon, Gabriel. Nasurok mo tan ang 2 bulan manipod day di pa nakaoperak. Sige nga rat. Mangan ka pa'y nga muna. Kalpasan na. Sarong karanta ti tanem ti donor mo ijay Campo Santo. Umay ka, Sofia. Dayta banda ti nakaita naman ti donor mo. Dayta. Ha? Maria Arabella Santillana. Dayta ti si bubukil anagan ti heart donor mo. Dayta ti si bubukal anagan ti inya dayo ti amak akasingin ko. Nga isumat ti donor mo. Anya aawanan ti kasingin ko. Ni Maria Arabella akasingin mo.
ken ni Bella nga inati anak ko ket maysa. Anya? Saan apod no data? Gabriel, di na kumamot ang awan na kasta. Saan apod no dagiti bagbagam? Pudno imbaga ni Gabriel, Maria Sofia. Sa siyak ti Amayo, kini Arabella. Anya? No kasta? Sika? Ti amak anang baybay akada kami iti inak? Sika ti amak anang abandon akada kami? Tanang ikabalay ka iti sabali a babae? Nagbidot ka, anak ko. Nagbidot ka. Pamadaki sa amin day di lola ng Australia. Dagiti na imula iti panunot mo. Gaputa, saan nag-akayat para iti inam. Anya? Bak na nga pamilya, ti nagtaudan ti inam. Ada kayat day di lola mapara iti inam. Yan, insikog na kayo idin, tinayo. Saan kayo nagkarapro pangagsingin? Tayo malakanyak ni Arabella. Idin tuta, imalakamat iti day di inam. Morena ka kat mestiza ni Arabella. Iti di inam kanyak ni Arabella. Sakbay nga, inadayo na kayo ni Doña Australia. Nang namnamati nayo, nga kikita tayo. Iso anak rin anang tadkin ni Arabella kanyak. Ingam, saan kami na nagkita? Manipod na ginauli, apan nakikita ka na kayo. Kaputa nagsakit kay di mami di Amerika. Kat nasapaak, ana ulila iti ina. Imbas agapsap na iti lola iti panunot ko. Asa anak, anapatag ka na kayo. Saan po na italak ko? Saan? Ipatpatag kayo unay-unay ng anak ko. Indul-dul ko na ito kwintas ni Arabella. Taday pilaeng, pakalaglag ipagkal ka. Makasingin na. Dahil ito'y matikwintas mo. Yan napidot ko. Hindi na po ikaw tipot mo. Ipatpatag ka unay anak ko. Anyan, katukat, pan nakakitag manenkan ka. Pan nakapugaw ko kasingin mo. Anak ko. Nagpayakin ang arapan ko na ito kanito. Arakap ka manan. Sabihin. Pagkamanantag, nung inurgura kayo tatang. Pagkamanantag. Awan na sa anak ko. Awan. Takas kanyak. Biktima ka lain. Anak ko. Denggem ti mao di balikas. Day di Arabella. Para ka, Sofia. Kini daw na nga i-record ko. Sakbay ang nagsat. Ti angas na ititakyag ko. Gabriel. In-record ko iti cellphone ko.
Sofia. Pagkawan anak. Iti, panang pasakit ko kan ka. Pagkawan anak. Iti nagpasulakan ka. Italag ko kan. Di pusok. Ama italali. Di tapusom. Di kagtanag. Tagpada. Tilinaon. Dakiti puso ta. Marignam lata. Di panagayat mo. Kini Gabriel. Kan pamatag mo. Iti amata. Kat sapay ko ma. Tadi mulapdan. Di pusom. Itana. Mangipatag. Iti anak ko. Tadakal. Diin mo kuparan na. Iti pusok. Apusom itan. Marignam. Di pa nangipatag mo. Kadakwat. Iti tunggal. Piti. Di pusok. Ngatan. Iti barukong mo. Dari kagayak. Di panagragsak mo. Kapsat ko. Patag ka. Unay. Sofia. Pagkawan anak. Nukurang pa'y tibyak ko. Agkatukan. Tinagpasulakan ka. Kayan ko na. Asyak. Di hamon na. Hamabukaw. Ni Gabriel. Tasigurado. Aday tati makaparagsakan ka. Pagkibaga. Iti anak ko. Nga ipatpatag ko. Unay. Kada uray aw anak kon. Hag talinaad lata. Iti pusok. Tita barukong Gabriel. Nagsatiangas na. Bayat ti panangirek-record na. Kadag itibilin na. Arabella. Ikadik. No sino nagitipat-patag mo. Ang talinaan na dito'y pusom. Nga daita dito'y barukong ko. Saan ka na may sinakanyag? Ako si tinapasamak, hindi babasita. Tagtalinaanan dito'y barukong ko. Naging kay timauding ang angas ko. Daddy, Tita Sofia, mapana ko ni Dayan ni Lolo. Anak, Ryan, umay ka man anak. Arakupam ni Mami. Ha? Tita Sofia, awanan ni Mami.
Ada, anak. Ada ni Mami. Ada laan dito'y parokong ko. Ha? Puso na, ti agpit-pitikit ibarukong ko. Iso asahan na napukaw ni Mami. Tita? Mami, anak. Mami, tiyawag mo kanyak. Manipod ita. Tasyakon ti Mami. Ha? Mami? Andan ti Mami? Anak ko. Nagmayat ka, yamariknaan ti arakop mo. Mami? Baragsa ka naglaunay, iti makikita ka na kayo. Ngem, amo, nakarkaroon na naragsak ni Arabella no sa dinumantayan na ita. Saan na nasayang ti sakripisyo na, timbati na pakalaglagipan tayo kang kuwana, iti ipapanaw na. Nagsaya at unay ti Diyos. Tauray, nakarikna tayo iti saan kan liday kadagiti pasama. Nalagan mo't ti baro kong tayo mangsango iti baro ngagsapa, babaan iti panagturay ti ayat kadagiti puspuso tayo. Time mo na nga inayat na tayo ni Apo Diyos, iswa nakarik na tayo mo't iti pamateg at pinarswana. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 iti versikulo 9, sikat ti agplano, ngem ti apo ti mangiturong kadagiti aramid mo. Umuna Ahwan, Kapitulo 4, versikulo 10 agayat tayo agsipud ta imuna nga inayat na tayo ti Dios. Umuna Ahwan, Kapitulo 3, iti versikulo 18. Anak ko, saan tayo kumang agayat babaan iti sao, wenno sarita laeng. Ipatag tayo ket di ti pudno a panagayat babaan iti aramid. Pagsarmingan. Sound effects JR. Musika JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!